أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتي أخونا أقول من قم ومد ويجري مقدمات الفوقات كوري ميجندني حديث كولاستك مانكي حديث إلما قلون هوري إكيكي معلومات أقول من نساء كورا كولاستك إقولتم أقول من مهار فشاف ميوني صحيح بخاري کے شرح إقولتم أقول من وهكذا كم أسفا ميوني مهارو إيمان كموجه فتا نوتا كتاب الإيمان به إقولتم أقول من ذكر كفاوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قروا فوني الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. مي حديث قراوية كي أبو هريرة رضي الله عنه صحابي بيكنون قتره هم مقول من كوري ريغا وهكذا كفواني اكليك فانوغ سيرتا به قتم أقول دنمي ميري أقول من كم سوركان إبه فريم قلاني أبو هريرة رضي الله عنه بيقولون دنوا فوان إكليك فانكي صحابي بيكلون قترين إم جنا حديث روا كرفي راوي أدي إكليك فانكي صحابي بيكلون قترين إم هين علي نوتا هدس كرون إم ورقدا مشهور صحابي إيجا صوبتك بس أقول دنوا فان إكترين إكمكي مادي قتون أرغمن بلافيا إكليك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم دورا ودا نوغين إكليك فان غاريهوغا إليبون مدتوغا مدكوريفون حديث تدس كوريفو متكا إيجي تو رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليك فانا دعاء قدفوي إكليك فانوغي هين علي قدفو مشا أدي حديث علموغا نوتا إليبي معلومات فيلا نديوما هم إكليك فان ودارون إيفوه تمن كليك فان أدو السبا في إبسيتشي هيبولون فيلاغن نداكا إكن تجربة كوربا إكليفان أريهم روا كوربي تابي بيكلون ودار وفاوي دوها كوس أبو هريرة رضي الله عنه كوس الجه ودا نقولنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء فلوجه بركة حقيقته إهنوني يا كم إنسان كيس خاصكم عمره فوق لغا إميهج دسكفا ومعلوماتك كمغاويس ولون أرى أدي hituge hiffahaga kan baliwegen dana insan ehen gunawantaka eggota ehen namas ekarege faana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a fuluge barakata taka ekarege faanuge hippulo gawa eche filage nuda bekade gotuga efaban awndo e waaka to terega dannawa faana ekarege faanu رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكوغا هيدا كورفي مدو مدتك إهن جين صحابي بيكلونا على بدر نوتا إهن بدتي صحابي بيكلونا على بدر ميكمكي إكليك فانا نقدو كورفي نوتا إكليك فانا مدوغا شكا وهم مفيد متكا بأميهم وهكذا سببك إهن نمس أرغنواني إهن إكن غوتا هنجاجن ندانك مغمچا كم سرقا إشارة كلاف أول إرادة كورفيا إكمل جماعة إثورة ميرة وهكذا كلانا سببكي أول كورين دنبين حقيقة أبو هريرة رضي الله عنه نوم يتنوغا مهم ويجم ميولني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إقولتا إمام بخاري بهجوتون كيفان ليوا فتا بهجوتون وهكذا كني همكني كافرون إنه نوات إسلام دينوجه فعل ويجم وا أداة ترين إنه إسلام دين النسبة و مسلمون كتيرة أولى دارين بس إيوه كذا دكمونده كتيرة أقول من جهة ما مجتمع بس إفادة بايوه كذا فاتورة موندا باي فرايتان واك أقول من هدام أفعال كورنجة أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إكوغا إمي حترو أهارا كورا دوس كورنجة ده كورا فبيكا مغابيس كنا مردن إفادة إكلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وكيف ودا نغنوا غرامه كمغاويس ادي مدينه كتريغا هن مك كمغاويس
Abu Hurairah radhiyallahu anhu ki masakke pulaka nikume wada gannawa adi amikambala kuhuri bekalennu adi balahatan je itur farayataki huri bekalennu hamekane ekale fanuge makamana ekani duniyega innevi ekay fanu yatiyum bekale gotuga viwaka gon wani dannawa vikalen hadisaen Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwa kurawa fagon dennevi manduha hunukum gaterege ekale fanu warabben ufullevi bay far ekale fanu heful netifa masjidul nabawi terege onnakama riwawakin asfawe mi riwayat ki imam bukhari wa qurba fa riwayat mi riwayat tankole digu hemi magondo ama tankole awas gotaka dannawale to balana sida nassu zikurnuko Abu Hurairah radhiyallahu anhu bayan kurabani dosto kutereng eddo hekka timan kale fan bandu ha hunukamu kennu kurevege ade ahlu suffa ge terega Abu Hurairah radhiyallahu anhu himenu dagan ahlu suffa ki ei ilu mungan mattaka masjidun nabawi ga tibbawa bekanu ga gandaka haddi warka bekanu ki miskita libe ehi nota miskita mi hungen ste ka achitin fare kuluwa ga uluwa bekanu ga masakke pulaki ilmu ungeni wadagan ebekanu kana bekadaka ilmu muraja kurabumu gendevu ekele fanu vidalwani bandu ha honu kamge sawmun kennu kurevegen timan kare fanu magumaccha nikume wadagan ne ka achi libeka ei ebekadunge halu kula vidalwani timan kare fanu feni wadagan nawa fi Abu Bakr ga fanu wadagan nawa ibapne wadagan Abu Bakr fanu ki dile tibekal intiha dile ti wadagan na bekal ekam timan kare fanu kede wada nugenne wi kaaytu kole gawa kadannawa එහෙම තිමන් කලේෆාන එකලේෆාන වාහක දෙක්කමට්ටක සුවාල කරවි මෙකීරිත කුර්ආනුගේ මෙවැනි ආයත ගොන්නනි කොන්ත අබු හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු ගෙවඩා නොගන්නවනි කියන අබු හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු කි සහාබි බේකලුන් තනම පොනි දෙන්නේ ෆදාන් හිතු දස්කුරුම් වරුගද බේකනේ හැමකනේ හදීස් ඉල්මු ගෙන්නු කුර්ආන ෆිගු ගවස් එකලේෆාන කි ඉමාම එහෙම බෙකෙන් තාබි බේකලුන් ගෙතරෙන් බේකලුන් මෂහූර් බේ කුර්ආන් ખાસકો دي قراءة كتير من وداعنا بيكلم تلفون دارون روا قرآن تيم سؤال كوري كي قرآن كم يوين آيات هون نكونتاك كتير إكيفانو إيه جواب ده مفهوم إكيفانو وداعين نبي تيمان هوري هذا كابي كتير سؤالين نكورك بي دم فيني وداعين في عمره كفانو وداعنا أنيك سؤال كورك بي في ميكا إكيفانو سكير قرآن كم يوين آيات هون نكونتاك كتير එකේෆාන ඒ ජවාබ් දෙබ්බා වඩාගෙන නෙවෙයි තිමන් කේෆානක සුවාලේ නොකරවේ حال කොලා බේගොතු දෙන් තිමන් කේෆාන ෆෙන වඩාගෙන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගන්නවනි කොෂේ එකලේ ගෆාන තිමන් කේෆාන ෆෙන වඩාගතුමාකු හිනි වරුණ කරවවා හිනි තුම් වෙලවවා කි ඒෆෝගා එකේෆාන ඉඟ වඩාගෙන ෆී තිමන් කේෆානක حال කොලා කි අස්තුකුබා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකේෆාන ඛියාර් කරවවා ෆෙන ඉෆදා ආදමගේ දරියා ෆෙන්න හිදු ඒනාගේ ඉෆ්සාස්තක ඒනගේ හාලු එනගේ මූණු එකරේක ෆානා එගවඩා ගන්නවා ෆද බේකලේ ගොතුක මේ එම්මේ හාදිසය දිහාදිසයන් එකරේක ෆානුගේ සිරතු අගොමෙන්න ෆෙන්න හුරි එකරේක ෆානු වඩාගෙන් විදාළු යබු හුරයිරා දිමන් දෙන්නේ වීමේ ලබ්බයික යා රසූලල්ලාහ් අල්ලාහ් රසූලයි ආදේ හදීස් කුරවේ වඩා ගන්නවා තිමන් කලේ ෆානා සුවාලෙන් නොකරව කලේ ෆාන තිහුන්නේ වි පරික්කුළුම් බේනු වෙලවා ෆදෝ එක හදීස් කුර වඩා ගන්නවා තිමන් කලේ ෆානා ලොබ දඛුන්නේ බල්ලා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩා ගන්නේ කලේ ෆානුගේ ගඬුවර කොළ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ ගඬුවර කොළ වඩාගෙන් සුවාල කරවණි එව්වෙසෙච්චින් එබුහරිත කාන එව්වෙසෙච්ච එකමනා දන්නවනි කිරු ෆොදෙග්ගේ මිම්වර බොට kontaan gena onetchen he den hadis korwi madannawani komme ismu kaleg fana hadiya eggotuga genes difawa hirufoden ebo kamware gahore hirufode ituru ebbesechenne muhammad sallallahu alaihi wasallam ge gandor kologe halatu ituru ebbesechenne abu hurairah radhiyallahu vidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwi abu hurairah wada gannawa miskita bandu ha hunu kamuga kennu kurwegen nikume wadagen nevi effahu kirufodegge minwaru ekefano ganduwaru kolon libadagen naw mako den anekka timan kalege fana e hadis kurabuni ebure wadagen naw miski kola wadagen miskituga tibbe ahulu suffa ge bekano gennawa timan kayfan hippuna wada subhanallah
ඒති ෆු තිමන් කරේක ෆාන නුංගි හග්ගුකම් පොඩි එකම එකයි ෆාන හදීස් කරමනි හුරිහා බේකලු ගෙන්නවාස් කගොන් මන් කියාහෙන් ෆාත දෙෆියවල කුරිය ෆියවල එකයි ගොතක අලුබොම තිමන් කයි ෆාන වඩාගෙන් ෆීමේ කිප්පුලහම අරා වඩාගෙන් ෆෑබමුන්නේ දනි mi huriha emmenna e kirufodum wani kina kun kommekas e haddiya waraka bekan e anek ehen bay riwayat okay fana vidalu timan kare fana kashaware e geteren komme bekale ki timan kare fana evvarannu timan kare fana wara boda ha hunu kam gawane bekale kinetto e wani em bekale emme bekale kavesen kirufodi debba wafi wadaagenne omun huriha bekanum wadaagennum hadis kurafi ek kamwaro timan kare fana dikkolle mfoga hadis kurafi ebe kaluna debbo hattawas hadis timan kare fana kanno debba ehen gos fahara ko be kala ko hippamu e kamwara kun uhenno Allah subhanahu wa ta'ala ge baraka ilahu ge nabiyya ya minbur qurabba komme ke se haddiya be kalun en komme be kala ko bandu fura e be kala ko hippulu hama jenden hippeu mafuga baki huriba devum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurvi e abu hurairah mihar baki mitibi timan kareg fana nonto timan denne ade hadis kurvi hippawas den timan hingama jehwara hippe mafoga ekale fana kamwaro dikkol hadis kurvi abu hurairah hippawas anekas hippawa fime engas be riwayat to ke fana vidanoni timan kay fana angafulu getiren allabba fiya e bellevi kiru kahuga ajjehe warat timan kay fana hippawa fi den dennevi meten ituraka timan kay fana ka nuhippeven emin inge algon menna bayin halatuga mihaku thankole itura ecche kiyum buyun ei manaka men nuke ennam am usulakum algon men kiyum hifatan je mingal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korobba fani ik misaga amuko ka ecche nulibe halatuga hurafa ecche libunu wagutuga ekashigem waraka kurikama banama ecchen hippewmaki imrangalu kameke e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam telefon ga apulun kamwaruga hippa telefon allah hamdu kurabba bismi vidalu baki huriba telefon hippevi emin agomen engen dani ebekanunge halu kodu ebekanun illumattaka wagutu us kurabbagen tibbewun e ha hunu kamuge terega ebekanun tibbawum gende ne ibn sirin ki taabi bekanunge teren bodeti elumberin kore ilumeri bekale mashhur bekale hadis ilmuga ekale fana ki imam abu hurairah radiyallahu anhu ge arihum ilmu nengewi dariware emme hadis dariware wi ibn sirin muhammad ibn sirin ekale fana vidalwani abu hurairah radiyallahu anhu vidalwe timan kale fana ba'if fahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga ekade fana gabur fula minbur fula demeduga eruga manaki kai fana kotori koloi fon kevana first stand wedunima etana gabur fule mikien ekade fana kotori kola gabur fula demeduga banduha hunu kamun vetti wadagen onnome bai bekalum vidalwe abu hurairah eonnavi moyeto he fila gosino to buddhi fila gos efada halatiga uluwomnegen ehma mi algon mi faha kollam beno venukuta eki ebekenu e ha hunu kamuga ilmu ungenu mattaka evoruge hivvoru urawom gendevi algon kurin dannawa afwan eke ifanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum suwanu kurwa ilmu hodomu gendawa fabe migi ehin hadisa ekinu te kayfanu ilmu fila nudiyomuga macha no te kayfanu sunne daskuragu manhuri fori ge macha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikri wada gannawa dalil emmi ekefanu vidalwani tim rasul sallallahu alaihi wasallam sual dennevi me khalek fanu ge shafa'i emme haggukum bodugen wani kumfarat ehinduga ekefanu hadis kuravi timan khalek fana engi wada gannawaye khalek fana wore kurinti sual kurawwan himbe kalunnawa isnawa tinge pratama kamki sual kurawwen rasulullah sallallahu alaihi wasallam shafaata behego mi waram muhimmukame agol menna ummatuge komme faruda kabus efohuga e sual kurawwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab no deba vidar timan kale gfana engi wada gannawe kale gfana wor kurin ehem bekal sual nukurawwan kivegen ei kale gfana timan kale gfanuge hadis bas futaka guri
فوريك نوت شوقك بدكم همين إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وداعي النواكن إكري كفانو أنجني وداعي كتوما أبو هريرة رضي الله عنه أنجني وداعي كتوما شوقري وداعي النواكن إن هذه ساعجوس أسفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قاتب بيكلون غنيمة مدن إكي بابا عربو من جندي وجندي ومقامس إكري فانو أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كذلك فان سؤال نقرب وانن توه أهم ندن وانن توه أهم ميهم فدان بيجترين بكرة تاكن نوت غنيمة كترين منبرك إيه دوغا أبو هريرة رضي الله عنه يدعو وني تمن كذلك فانو بينهم ولفني كذلك فانو كه أريهم علم دل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي رجع النبي قطع كذلك فانو كه ردا كل فطور وبا كذلك فانو بيان كل في علم دفوافن أبو هريرة رضي الله عنه قارئهم عاشوا كذلك فانو يدعو فابي تمن كذلك فانو رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئهم de kamware ginote de bali die gi ilmu nengevi ege tereng e bali dige nota ek kamwaru ge ilme mista kunna hamia for ko dini devvi anebba for ko shenu devum mi annani warbudu masale ge tere misalaka sobaki ilmu wanghana kurum ge tere bikam badin hiya danati me ilmu re bidal wani abu hurairah radhiyallahu anhu agon menna figuhi masal taka ديني حكومة إكما كون نجيبه واحد إكما بنيا إكره فانو بيان كوره ببي إكما فهو زمانوغا أمتوغا فاړو گندا نفيتونا توغه تفسيري واحد كتا إكره فانو ودا نوي إيكي كم واحد كي دكيون إم رنگلو واحد إكموغا وگن ندان خاصكو فيتونه واحد كم دماغ كوريغا دكيبيگين إكما هيغمو كوريغا نوبا كوتاكا بسكانتا هيغافا إمّا أقول من نجي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكونوا فرابلو بيكونوا بدارون رسول الله صلى الله عليه وسلم إرّجا فتيسنا ما دفعوغا من بركولان أرا وداعين خطبة دفعن فتوي من دورا همه من دور وان إكلفان هُتّانو لبوا خطبة دفعي من دور فهوغا أنك كارس إكلفان أسورا همه خطبة دفعي أسورا فهو إروسما همه وسكلفان خطبة دفعي إكده فانو ودار ودبيه مهارون فشيجنغوس قيامته هم هنغانه هوريها كنكم تفسيري غوتك من ورغينا كنكم تفسير تدبي يفو راوي ودار وني علم من علم وجهل من جهل هندان هوري ميكو نو دنهوري ميكو دنهوري يگترين دنهوري منبره نيغونو ميكا نو هندان نتو ميكا هندو منتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة بيان نكورفا دو نكورفا إبسكم إهنا مس إجترين هوريها وهككي كمهن أمة نقول وجين أن جهة وهكتكنو تبفرن قدر أجنّا نقولو من هم فاها كور مثالك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة قتي بمنافقونجي وهكت بيان نكورفا هوريها صحابي بيكلون صحابي بيكلون كي تدوري أدولي بيكل إهنا مس رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون ننت إكريفان إجودا جنوا كم بيان كرمو غتون إكريفانو كسيرروجي أمانة تريايا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيان كرفي هم إكني كون إيواكا بي مجلس توكي بدنو عمر رضي الله عنه إكن إجودا عمر كفان سؤال كرفي حذيفة رضي الله عنه الله تكا بدار ودباش نبي صلى الله عليه وسلم مدينة منافق ننت بدار ورقا خطوب کے درکلو عمر کے وہاں حدیث کو رکھی عمر کے نمفلو بدار میری ابے کلو نفاقا میں دگا بروتی وڈا کرنا منبر عمر کے فان سوال قربني حذيفة رضي الله عنه اقول النبي هوريها وها كتكي هوريها تنقا هوريها من انجي وها كتكنو علمك مغاويس انما اسكم مجبور ومنبر كما بنيا بيان قد من جهن هم ما مشهور وهكي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بكرون كترين ام هيتو دس ادي ام جين روايه كور بكركي ابو هريره رضي الله عنه اقول دنبين كوري ريغا نمال مكوريغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوهار ودا گن مفوغا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم کے رکڑوگا مدینہ گا مسجد النبوی گا حديث المغنى دبو متكا ساليس هن أهرين هادو إنبي إيه كور مدتين بيفرن قدر أنا مساك أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
අවහාර වඩාගෙන විතා දොළු ආහාර terega එකරේෆාන අවහාර වඩාගෙන එකරේෆාන කුරිමති වි එතක්කම ඉබෆුන ගොඩා ගන්නවන් මුර්තද්දු වි මිහුගේ මස්සලය කුරිමත්ලාන් ජේ වඩාගෙන නෙවි zakat දිනු මං ඉන්කාර කුරි මිහුගේ මස්සලය කුරිමති වේ වඩාගෙන නෙවි එම එකරේෆානගේ ඛිලාෆත වෙරිකම ගුලින් එකරේෆාන උලුබන් ජේ වඩාගෙන නෙවි මිකම්කම එම එකරේෆානගේ ෆනාකුල මාගෙන රිවායත් නෙතුමකි එකශිගෙන් වක් එකරේෆාන ඉල්මු ගන්නවා දෙවගෙන දුක දුනිය කුණුන්නව ikam Abu Hurairah radhiyallahu anhu salis hang aharin ha duwas wande Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya dukura wadagen mu fa ekalefanuge miski koduga mista kunnan hadisu mugannawa de Imam Bukhari rahimahullah vidalwani Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge arihun kiyawa vidalwiye bodeti sahabi bekalunna tabi bekalunna dande bodeti sahabi bekalun Abu Hurairah radhiyallahu anhu arihun kiyawa sobaki Abu Hurairah radhiyallahu anhu amille fulan ekalege fana بدلوا حادثات كنوا تكلفان أريه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره حادثات هو إتوران إكلفان كورين تبّي صحابي ألون كورين النبي كورين تبّي صحابي بيكلون أريه عنقني وداعي النبي سؤال كره واجن دس كره هم ما إكلفان علمه بدوي ما إكلفان أريه إهن صحابي بيكلون بس علمه سؤال كره واحد بيكتريغا ورجينا بيكلون هم وداعي النوا صحابي بيكلون كتيرين بس إكلفان أريه riwa kurabwafa algolmen fennana bayin hadista Abu Hurairah radhiyallahu anhu arihun riwa kurabwafa wati be sahabi bekal ema Imam Bukhari rahimahullah vidalwani as-satikin ha bekalun Abu Hurairah radhiyallahu anhu arihun riwa kure man as-satika dariwaru mi adi hazirwa mi hunge waha ken no nget kulahan haziru wedane kiteme gina baykus mitanoga ravinge gotuga mi gunuvani hadis ilmuga i'tibar kurave hadis riwa kurave bek as-sate kinha bekanu manaki ekale gufana ki dariwarun gina ustade ekale gufano hadis riwa kurava fettevi iruga emme furatama riwa kurave riwayataki hadisaki man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar mi agum fa kullan jenu kutai Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwaya ikalefan hadis khulas toga emme furtama dari warun unganna wadebal mi hadis ge mane ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore timan kare fon ge macca mi heku gastuga dogin hadafi kama vanama enage maqam ena hunna netan narakan ena evani hamajassa timan kare fon macca kanda eligin dogin hadafi kama vanama emihage maqam narakan ena kanda alafi maneki ekale gufana behe gotun ne mihar me wahaka dekiveni hembi ma engin ebejehe ekale gufana behe gotun ekale fana nisbekko ekale fana hadis kurevvi kama nota kurevvi kama miveni kame bayan kura iruga ei dogekkama vanama emihige maqam emiku amille narakan eti hoda farwati riwanji masade mi hadisaki lobeta khunne mutawatir riwayat maneki dogunu kurave ha gina adadege sahabi bekalunge arihun adi efu tabi bekalun kamuga avis adi tabat tabin kamuga avis fottahuga levende maneki Imam Bukhari ge nota ebe bekalunge nota Imam Malik menge jila hamen annanden e chenuga komme zamanek gavis dogunu kurave waruge gina adadege bekalun riwa kurawwa fa riwayat ei mutawatiru riwayat emitun gogon dannawana me beenum wi ekelefon rakkatere wada gannawana member ituru fulen nuheddew mattaka adi beenum fulu kamen nune komen riwayat gina kurumaki emme bodo beenumaki mi ilmu mistakunna hameya for koddevum Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalo faave timan kelefon kiitto e Qurani mistakun handan nattalumu timan kelefon handan behettewime mistakun handan nattalumu timan kelefon kiitto e Qurani timan kelefano handuma behettewime ibn Umar ge arihun as pave kelefano vidalwani timan bekan ballangi ibn Umar ki agon men fennane sahabi bekalunge tereng emme gine riwa kurave ebbekala ekelefano vidalwani timan bekanun kannevvi notu faruwa koda kuriye Abu Hurairah radhiyallahu anhu murale wadagin faruwa tere wadagin nevi ehembi me ekelefano ge ilmu ituru wegenti em kommekas me algon men hama mihin dakkanya dem waragina wa ke buri dakka ema Imam Dhahabi rahimahullah
ekele fana ki hadith ilmu khidume kurvi medu zamanu ge bekale mashhur bekale imam dhahabi rahimahullah ki hadith ilmu khidume kurvi mashhur bekale ekele fana gina guna khidumet ki koddeva fani ekele fana vidaloni kuriga wes fahuga wes imam abu hurairah radhiyallahu anhu matir sahabi ge hadith basful takum mistakum hujjat dakkamun gendawa faave adi ummen ebbasefe wani ekele fana ge mativeri kama ekele fana ge hiddas kama ekele fana ge riwayat ge sahha kama ge macca dawun mitaga ama fa kollan mi agon men emme boda dakkalam beenum wi evvahaka abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayat ginawegen mi dimawegen ule shubha ufeddumuge masala beegotu abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayat ginawan dimawi emme bodu sobe gotu agon mi dennevi ekalege faanu e hataru aharu heda kurevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihuge durabade nugannave ilmu ugene wada gennevi hama ekani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kore basful adwasum ge badaluga kurin hingafa wa hadisata sahabi bekanu gare hungane wada gennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ko devvi ekalege faanu ge hippulu ali kure ko devuma adi handuma fulu netigen nudiyuma em eke sobo eke faana ki sahabi bekanu ge tere emme gine riwa korvi sahabi ekam kusuwane ki mi ko bayako mi kenno egen ekale go faana meduga tuhummat ki kura waroge kamen hingafa otito ekale faanu ge riwayat ginawegen bos hinga algon men kodoko mi masale visnala imam dhahabi rahimahullah idalwani abu hurairah radhiyallahu anhu imam bukhari ya imam muslim ge de sahihu ga ebekanun ittifagun neruwa fawani tin sateka 26 hadith tin sateka 26 hadith imam bukhari ya muslim muttafaq alayhi riwa qurba debekanun ittifaq imam bukhari ekani infirad ko riwa qurba fawani nuwadiha tin hadith infirad imam muslim infirad ko neruwa fawani nuwadiya an hadis ginawjito adalta bodu adadetto mi bayako mi hun ekalege fana meduga tuhumata ke kurawaro ehmima imam bukhari ya imam muslim debe kanun ittifaqunna adi infirad ko jama kurawwa fawada deki fassate ka satara hadis ebe kanunge hingali kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua devuma ekalege fanu ga arihuga heda kurevuma mi huriha kamaka ekuga anekka ilmu ummatan ungannawa devuma saali senga horuga ba qarunuge muddatan nabiy sallallahu alaihi wasallam miski koluga innuma ala bala iruga mi gina adadetta de hinga algun men muli masaliya jeelama gag gandakan abu hurairah radhiyallahu anhu riwa kurwa fawa muli jumla hadith to gadadaki fassas komesore mane ki fassas din hama satekage adade itunuga maqsad ki fassas hadith hataru aharu duhan algumme badala afkama vanama mi zamanuge hadith ilmu ungene no te hiddus qura kudinna bala iruga ei ekudin dade madu dos kolegge terega das qur'an minbar mefulum ballawa algumen geterega miharu mi ummatugo mi zamanuga niistakunge iman terikam balikashive duniyawi kankamuga ulemunda mi zamanuga wes hifzu kulastakuga dariwonun qur'an hiddaskurumge iturun imam bukhari ya imam muslim ge debekalunge fay hiddaskurwa adi ege iturun kutubu sitta emme mashhur hadith ge hafidaskurwa bae bekalun kutubu 9 hadith ge nuwafiddaskura kudim sebatibi bay dari warung ebatibi ei kitan has hadith to ammukon algon menge teren dari waraku ammukon hadith daskura kama banama duwalaku fahaka fansawi ha de medugaka daskura noni evure gina veda nota edetere meduge minbare kamuga veda ehem vejji kama banama wes ei hataru harabbala iruga waram madu adade asluga daskura ko jakabbala fiya hataru haruga tere ege terega enage chuttiya demasdus kandafa adi ehen kankama vesogota kendi kamuga avies
ei waram madad e mizamanuge hifzu kulasto go skujugo das kofan ahare geteregaws fassas hadis Allah subhanahu wa ta'ala algonmenge komme gunawanaka devwafa baraki e gunawanen algonmen heenuwi kamakan ahulu weriwa munda imam ibn qayyim rahimahullah widalwani sikundiyaki insanage ehen gunawanta fada gunawaneke e gunawan kamegga haanuwafiya ehen gunawantavves ekamegga heenuwi gotaka ekamegga eti ahulu weriwa fadan hivves tanawaswa munda hagumena fennan agumme haram wani bayemmi hunge hiddos kurmuga baru gadawa ka adu wunima bayemmi hun das koffawa ichiti ginakan algonmen adu wunim haqiqataki agumme komme mihikavves astuga ulunima kureven ekamako ekimiyunge hiddos kurmuga bara handanuga behette minworu tafatuwa ehem vies algonmen ekamaka masake kurima algonmen ehen gunawantan ahulu weriwa fadan wahaka dakka mihun emihun ginan wahaka dakka hedima du farita wa fadan liya mihun ebam ginan liunima liun farita wa fadan kule mihun emiku kule kule waraka ginan practice kurima ekamakan ena ahulu weriwa fadan hiddus kura miha ena hiddus kurmuge practice ena kuri warakan enage hituge capacity ehitan naga minboru ituro munda bayin insanu naki bodati library tafada mihu bayin insanu naki bodati library tafada mihu algon wane mige kuriga imam bukhari rahimahullah ga sirata be godum waga dakkafa umme dun emme hingali insana ekadek fanu ge hamekin sahih jamia be godun al jami sahih be godun kayfa ne vidalwani timan kadek fanu hasate ka has hadis ge terenne mi fotoga mihira hadis ko ikhtiyar ko hasate ka has manik halak hadis agul men mikiya hen no agul kuni mes danno mungan agul men mikiya mes man salima al muslimuna min al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi mifadan no ekadek fanu ustaz e ustaz am mukun imam bukhari ge hataren no tafas rawin tibene ekadek fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya demeduga en komme hadisegga e rawi inta huri sanaduga himene huriha rawi na akuga e vidalwani hasate khas halakke hadis ilumberin hadiseg gotuga deke wada gannawani ibaratenno ei matan hadiseg gotuga bekalum ballawani sanadu ei mi cheenuga tibbawa bekalu misalaka agun mihar wa kadakka hadis al iman bidun wa 60 shu'bah wal haya'u shu'batun min al iman mi hadis ke matan mi matanan ovedane diha riwaya diha sanadu ehme jen komme sanadaki ei astuga hadisaki e misalaka mi hadis engumattaka mi diha matan nota diha sanadu nota diha riwaya engin ebeje nota engunima e migunani diha hadis gotu ei ezamanuga mikan kuremunga gotu ei wara bodu undaku kame mi matun daskolnuma ki fasiyakam agol menna hama wara fasiya matun tad daskura vidan ekamuke cheenuga tibe insanu adamuge daringe nanta ei waran eggoi waran undagu takuraru munda bay adi amu gotegga agol men hadis ilumuge ahulu werin e bekada ko riwa kurwa riwayategga ei sahha riwayatekkam vidalen nuwane e riwayategge sanaduga himene komme insanege hagigen akurun enge wadagen noniya emiheki tedurik emiheki hiddus kurum wargoda mihek emi guluma gulun huri gote adalatu mi huri hakam awde hemmagen kurige kulasoga dannawa faan mihek waran hitu dus kurun gadavedan ene kiban fenidane faharegga adulu werikan gelle fada kame ei komen hadisa guligenne nune agon me waragginan aduhan imam bukhari be gotun onna riwayat enum bas ben hadis numberina be gotun mikala riwayat asfure masdus wanden datur kurwa hadis aduha fawa me hoduma e zamanuga onna emme bodo sharafu ei hadis ge sanadu mativu ega mane ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis riwa kurwa rawi no tufotuga liwa bekalaka demeduga himene bekalunga adadu madu kurwa ustazum madu waraka hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaakam bodwa em ekamattaka bebe kalu masduga datur kurwa wada gannawa e zamanuga
එහෙම වඩා ගන්නවාගෙන් හදීස් එක්කම බුණා ඉලුම් වෙරියාගේ කිබෑන් එකශීගෙන් නුවා අඛලාගේ ෆිනිජ්කම වවානම එමිහික සුවාලුස් නුකරවා එබ වඩා ගන්නවා එඹුරි අඩොස්වාන මේ එන ගෙන්ගුලේ ජමලක නොත ජනවාරකන් එන උඟු දික්කුරේ හුසුංගේ ඒති ගෙනව මට්ටක කියමන්තෙරි කුරු මට්ටක එමන්සරු ෆෙනි වඩාගෙන් සුවාල් නුකරවා එඹුරි එබ වඩා ගන්නවා රෂ අනෙක්කාවස් කීවෙගෙන් හදීස් ඉල්මා ගුළුන් හොරි මස්සලෙක් ගනෝනේ එන කිබෑ අදුලි වරිකන් ගෙල්ලුනි කි නොත ඔඩුවාලන් ෆෙනුනි කි එකමකෝ දිරේ එච්චකවස් ඔඩුවාලිකම ටක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් නෙගුමන් එබේ කලුනක කමකුණු දියේ එමෙ එවරන් එබේ කලුන් ෆරවාතරේ වඩාගෙන් කුරවම ගෙන්දවාෆේ මසක්කෙප්පුලේ මි මසක්කෙප්පුල අවුන් දන්නවාලන් උළුනි එම්විමා අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු රිවා කුරවවා රිවායත් ඒ එහා ගිනවගෙන් බයකෝ හැරම් වවරකම නූනේ එකලේක ෆාන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුලාසමා කරවි මින්වරා අදි ඉලු මුගන්නා දෙවුමට්ටක එකලේ ෆානු මඩ කරවි මින්වර බලාරුග අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හුගේ සීරතා බෙගතුන් ඔගොමෙන් දක්කමුන් වාහකත කොම්මසුරක එබා kuda kollan e bajhi algon men miharo dere mi wahaka ga mi di iradu korvi itu sharahata ka diu mattaka mere algon men mi wahakata nimmalana huri awakata ke dekkuma ki algon men waraddati kame sobaki abu hurairah algon ge sirata begotun algon men ge ilum merin warad tafsir ko warad gina liumut liuwa fe sobaki kuni algon denne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu gaves ekale fanu ba qarunin ha duhu duniya ga hunne wima em warad gina wahakatan onnane haqiqatuga dekeven ei islami ilmu feturigin dariwarun ugene mun die duwasur kamawat ilmu feturigin die duwasur kam gawat abu hurairah radhiyallahu anhu madukorvi madina ibu enjoda gannawa to gina sahabi bekalu madina du kurwa nikume wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen gina sahabi bekalu madina du kurwa nikume wadagen e bekalu enjoda gannawa madina ga makkams ekam algun men nen ihsas e bekalu gowe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam madinaga netuni monotikavon avahar wadagen nevima ebe kalunna ikade fanuge handuma fuluwale bodukamun ebe kalunna datikamekkam gawani madinaga diriulu madinaga komme tanaki ebe kalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam handantake hunnatan hemvima gina bekalun madina du kurwa nikum wadagen ne bekalun jihaduga bekalun ilmu gannawa dumuga ekitantana wadagen nikum wadagen ulu ekiterega ogomen hama mashhur kun adom bilal rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadhdhin ekale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam war wadagen no mak madina do kurwa nikum wadagen sham karaga ekale fanu hayatoge baki ba heda kurwa fani komekas abu hurairah radhiyallahu anhu madina nikum wade nugannawa ekale fanu vidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakkol do kurwa timan kay fanu nikum wade nugannawa name ekale fanu ge dienuge ilmu istakun ongannawa devu mattaka ekale fanu ge miskik kolga man rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskik kolga ekale fanu inne fahu ekale fanu wewadaage nevi abu hurairah radhiyallahu anhu madina ge amire gotuga hunne virugoves ekale fana ki khalifa ya nota amirul mu'minin gotuga hunna veriyaya haggu bas bayan kurevumuga fahajje wada nogannawa bekalekan mashhur gotegga fahagwen asto egeterega bara mashhur hadisay marwan bin hakam khilafatuga hunne viruga komme swaraka ganduwaru terega sura kurehi e surata zinatri kurumde mi haqiqatuga kuri zamanuga islamun num ehem bay verikan tawga rumina farisi verikan tawga amko hinga kame agon menna miyedo fennan verinna rasas kalunge sura kuraha office taka gandoru toga behette mun data no photo ta mi zamanu ka wanya hema ekala kurahun take fenni wadaga abu hurairah anhu vidaloni timan kay fan advice sevime timan kale fan khalil abul qasim sallallahu alaihi wasallam hadith kurawati mihako allah subhanahu wa taala khalu kurawvi sura egota sura kofika mavana allah subhanahu wa taala ebeka qiyamad dun amur kurawwane e suratuga furana eluguma ebam hunna ekamaka kuladana wegenne nuwan abu hurairah radhiyallahu anhu ki ilmu gene wadagen e ilmu amalu kurve bekale agun men dannam mashhur hadith agun men warak ginan adwa hadise
timan efarata kattaka suhbatu no ta gakkam babam vi emme awlawegen ba farata ki ko bato dennevi ma kayfan hadis ko vi ummuke tibage mammay anekka suwal kurim dannawni tibage mammay anekka suwal kurim dan hadis ko rawani timage mammay mi riwa kurawwa fa bekalaki abu hurairah radhiyallahu anhu algon dannawa fa ne kayfanuge maakamana kayfanaki khidume kuraw bekale ekale gfanu hajjan nikume wada nogannawa maakamana awhar wada nogannawanis maakamana khidume kurawumuga hajjan nikume wada nogenne hunne ituru bekale kunetuma akoga ekale gfanu hajjan nikume wada gennevi maakamana awhar wada gennema foga algon dennevi ekale gfanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e foga gaaggandaga salis hengaharo duniyega hunnawa duniya dukura wadagennevi ekayfanu ki madinaga amire gotugoes hunnawa fa bekale ekayfanu awahar wadagennevi hijuran fansas havwana aharuga e ekayfanu umur fulaki haddiha an ahar ekayfanu umur fulaki haddi an ahar ago dennevi ekayfanu islam wadagennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam baddal wadagennevi hijuran havwana aharuga kuri koluge e ekayfanu gaagandaka ashabi sahar nota tiris are mem gaggalaga salis hangar wandin ekayfan rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluga mistakonna ilmu ganna dema hundevi agon hama nimmalumuge kurin dannawalam benogo man hadan kollen je kurire gawun dennevi abu hurairah radhiyallahu anhu maakamana islam wadagin rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a fula efo ekama ekayfan ufa korawwa kirit korawum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariya wadagin e ufawari khabar devuma fahuga din ekayfan dennevi kalekfan du'a ko devwashe allah subhanahu wa ta'ala ge mu'min artakunna ebam hittawga abu hurairah ge maakamana lobi jessewma ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e du'a ko devvi e allah e beilahuge mi alaya adi enage maakamana mu'min tawge hittawga lobi jessawande adi ede faratuge hituga mu'min takunnattaka lobi jessawande fo abora udun vidalti man kayfana baddalu mi hekkamuga istim kayfanuge adu ehi mi hekkamuga istim kayfana lobi nukura mu'minegge waka timan adenna hame agul mennaki ekale fana lobi kura adi agul menge mi islam din riwa ko devino rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne riwa ko devi emme bodo rawi kamuga wati ekale fana agul men hiyo doa kurmaki ekkame radiyallahu anhu wa arda e me haysa mere agol me nimmala ila ko an haftaga agol me ituru hadith to sharahagin kuriyadan duak allah subhanahu wa ta'ala agol me he bas adwa adi man amal qura baikum galibun wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.